Pemirsa PT Angkasa Pura II nyokong penataan Bandara Internasional, ngelintangin keputusan Menteri nomor 31 tahun 2024, ngeninin penetapan Bandar Udara Internasional Santukan Sida Nincapang sektor penerbangan nasional. Sokongan inucap kewedarang oleh Direktur Utama Angkasa Pura II, Agus Wialdi. Direktur Utama Angkasa Pura II Agus Wialdi ngodarang PT Angkasa Pura II pengelola Kalidase Bandara Ring Indonesia nyokong ring sajoning penataan bandara oleh Kementerian Perhubungan. Dani Mausang pitulas bandara sanik ketetapang oleh Kementerian Perhubungan dados bandara internasional pacang dados hub utawi pengumpul penerbangan internasional. Selanturnya nih bandara-bandara internasional inucap terkoneksi jaringan penerbangan domestik sareng bandara-bandara sanilianan ring dalam negeri. Manut Agus melarapan penataan sane kemargiang Kementerian Perhubungan inucap pacang sida sayan ngukuhang konektivitas penerbangan Indonesia. Dani ngawawin Angkasa Pura II dados pengelola Kalidase bandara wantah ngulengang antuk ngelimbakang rute penerbangan terintegrasi pantaraning rute internasional miwah rute domestik anutin KM telung dasa siki kali tali 24 saha ngutamayang aspek keselamatan keamanan pelayanan turmaning pemenuhan samian regulasi. Penataan bandara puniki mabuat pisan ingkian rute penerbangan ring Indonesia sayan becik utawi tertata sanesida nyokong panglimbakan pariwisata domestik saha perekonomian nasional. Agus Mausang papitu Bandara Angkasa Pura II ngerancing ring daftar internasional inggih punika Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Kuala Namu Minangkabau, Sultan Syarif Kasim II Soekarno-Hatta Halim Perdana Kusuma saha Bandar Udara Kertajati. Anutin ring pemargin inucap Angkasa Pura II miwah maskapai meprekanti ring sajoning limbakang rute penerbangan anutin keputusan Menteri nomor 31 tahun 2024. Kantor Berita Antara Nguningayang.